Then abantu ke bazobuza ukuthi uzobukwazi yini ukuthi njalo lokuthatha. Yes, uzokwazi ukuthatha, but remember sokwenza i-transfer esizobe yenziwa once okusho ukuthi kanye, then emva kwalokho wena ozobe usukhokha njalo ngenyanga. Uthi uma ukhokha njalo ngenyanga yandisa yona le mali yakho eku-savings pot. I-retirement pot yona ngeke izuzuyithinte until uzuzuyeka emsebenzini. Kodwa kubantu abasuke be-retire nabantu abashonile ayikho into etheni ezoshintsha kuthina ngoba imithetho esizobe siqhubeka siyisebenzise eyokuthi umuntu uma ngabe e-retire usazokhokhelwa i-annuity lokho sikubiza ngemali yenyanga njalo, then nale mali yelamsamo. But uma uresigna-ke uhlelo luzokwenza ukuthi kube khona ushintsho kulabantu abasuke be-resign ngoba kuzobhekwa nanokuthi uresigna nje usufikile yini ku-60. Abantu kunale mali ezobe sebhodweni le-retirement le engithe ibekela ukuthi umuntu uma ngabe ese-retire hole ngayo yona-ke usuke uzoyithola ilamsamo okusho ukuthi ibisamba uma ngabe ifikile le mali yakho ku-165. Ma ifika ku-165 usuke uzoholelwa njalo, but ma ingaphansi kwa-165 usuke uzokhokhelwa yona as isamba.